Pemaitei horyvévape mba'éichapa ko árape ñeñemomandu'átambo'epy ha'evahína ñe'ẽtéva verbo upémarã iporãitéva'erã jejesarekomi hese. Ñe'ẽtéva verbo es la palabra que sirve para expresar acción, movimiento, cambio, estado, proceso, etc. Techapyrã ejemplos. Ko'ápe jahecha guata, guapy, mosẽ, karu, mba'apo, ñe'ẽ. Ko'ápe debe verbos según su fonética. Ñe'ẽtéva iñe'ẽpoandu verbos orales. Ñe'ẽtéva jurúgua. Ha avei jaguereko verbos nasales. Ñe'ẽtéva tingua. Tenonderãme ñañe'ẽta verbos orales. Ñe'ẽtéva juruguárehe. Son aquellos verbos que en su estructura llevan vocales orales. Umíva ha'e. A, E, I, O, U, Y. O consonantes orales. C, G, G, Y, K, L, P, R, R, C, T, B corta, puso. Y en la primera persona incluyente del plural, ñande, utiliza la partícula de número y persona ya. O acomba ella y puruta a éramos, ñande, teba, yepa, yurúa. Peisa jaguata ñe'ẽrapo mboyve ogueraha ja ha'erupi ko ñe'ẽtéva jurugua ko'ápe jahecha upéichante avei jaguapy ha jakaru jaipuru ja ñe'ẽrapo mboyve ha'erupi ñe'ẽtéva jurugua. Verbos nasales ñe'ẽtéva tingua. Son aquellos que en su estructura llevan vocales nasales, umíva ha'e, a, e, i, o, o consonantes nasales plenas, g, me, ne, ñe, y seminasales b, d, g, d. Y en la primera persona incluyente del plural, ñande, utiliza la partícula de número y persona ña. Techapyrã, ejemplos. Guapillahesaje y ñandeñe era pomboyve oguerahava'erã partículas de número y persona ña ha éramo oñe'ẽ ñe'ẽtéva tingua upéicha rupi. Guapillahecha ha'e avei mosẽ ha'eha ñe'ẽtéva tingua ha ogueraha ñe'ẽra pomboyve partículas de número y persona ña he'i ñandéve. Ko'ápe jaguereko ñañe'ẽ upéichante avei. Akatu jahasáta ambuéve. Ñe'ẽtéva moingo'epy. Verbos irregulares. Mba'épa he'isépeva. Son aquellos que al ser conjugados pueden variar la raíz o la partícula de número y persona. Ko'ápe jaguereko ñe'ẽtéva ho de ir he'i ñandéve que ikatuha ojoavyetépa ñe'ẽ ñe'ẽrapo mboyve térãkatu ñe'ẽrapópe voi he'i ñandéve. Ni ñahecháta. Che aha, yo voy. De rejo, tú vas. Ha'e ojo. Él o ella va. Ñande yaha. Nosotros, incluyente, ha'e vagina, ha'e y peya. Vamos. Orero jo, pepe jo, ha'e cuera ojo. Ni ko'ápe jahecháta de decir. Che ha'e. De ere. Ha'e he'i. Ñande ja'e. Orero peje ha'ekuéra he'i. Katu jahecháta oĩha ko'ápe ñe'ẽrapópe joavy. Ha avei ja'éramo ha'e ha nde ere avei jahecha oĩha joavy. Ñe'ẽrapo mboyve. Ni ág̃akatu jahecháta ñe'ẽtéva ha'evahína u de comer. Che ha'u, ndere'u, ha'e ho'u, ñande ja'u. Orero'u, pepe'u, ha'ekuéra ho'u. Upéichante avei he'i ñandéve oĩha joavy
eh, ñe'ẽra pópe ha avei partículas de número y personas. Néi ha péicha. Pronombres personales. Terarangue. Upe mba'e oñemboja'o mokõi hendáicha he'i péicha. Papyteĩ singular. Mba'épa oĩ papyteĩme. Jejesarekomi hese. Primera persona se, yo, segunda persona del singular de, tú, tercera persona del singular ha'e, él. Acá tú ya es esta papeta plural y peisa. Primera persona incluyente, ñande, nosotros. Primera persona excluyente, ore, nosotros. Segunda persona, hay vagina, pe, vosotros. Y tercera persona del plural, ha'e, fuera, ellos o ellas. Pankatuya hesata partículas de número y persona. Papyha abañe pejetai. Aveilla heshakuata orekoha papyteĩ singular. Ahe'i péicha. Primera persona ha'e a se. Segunda persona rese. Are jaipuru. Tercera persona ve o se. Peva ha'ehina papyteĩ megua. Pankatuya hesata papyta pegua. Ahe'i péicha. Primera persona incluyente ha'eva'erã ja ha'éramo ñane ñe'ẽtéva jurugua heñande jaipurúta ja ñe'ẽrapo mboyve aña katu jaipurúta ha'éramo ñane ñe'ẽtéva tingua, en este caso se, entonces ñe'ẽrapo mboyve jaipurúta ña he'i ñandéve ñande ñasẽ hyapu hag̃ua. Primera persona excluyente ro, rosẽ. Segunda persona del plural pe, pesẽ. Tercera persona del plural, haehina o, once. Angatu, haehina, papapy ha'ava ñe'ẽpe hetãikuéra ko'ãmba'e oĩva ñe'ẽrapo mboyve. Ha'evahína a, re, o del singular, ya, ña, ro, pe, o del plural. Tiempo presente perfecto. Ara angahuaite. Este tiempo no tiene partículas. Se conjuga directamente el verbo con los pronombres personales y las partículas de número y personas. Techapyna, ñe'ẽtéva jurugua jaguerekoguata ha he'i péicha. Che aguata, ndereguata, ha'e oguata. Katu plural pegua, papyeta pegua pemosusũta. Ñe'ẽtéva tingua, mba'apo. Ha he'i péicha. Che amba'apo, nderemba'apo, ha'e omba'apo. Ha avei opyta peẽme pemosũsu hag̃ua papyeta pegua. Katu iporã jejesareko he'i ñandéve que ndogueraháiva'erã ñe'ẽpe hetãi upeigua araka'eve ha'e hag̃ua ára ag̃aguaite. Ha péicha. Hesakápa ohóvo mbo'epy rehegua. Katu jahasáta ambuéve. Vocabulario. Ñe'ẽndy, verbos más usados. Ñe'ẽtévo jepuruvéva. Jaguereko irundymínte. Pay, ñomongetã, pu'ã ha ñeno. Tiempo pretérito. Perfecto. Aramboyveguaite. Este tiempo utiliza para su conjugación la partícula sufija tónica akue. Techapyna. Ñe'ẽtéva jurugua purahéi. Che apurahéi akue, nderepurahéi akue. Ha'e opurahéi akue ha papyta pegua opytáta peẽme. Péva ha'ehína ñemosũsũ ñe'ẽtéva jurugua pegua. Katu jahesáta ñe'ẽtéva tingua ha'evahína me'ẽ. Che ame'ẽ akue, nde reme'ẽ akue, ha'e ome'ẽ akue ha péicha oho hese. Papyta pegua opyta peẽme pemosũsũ hag̃ua. Jaipuru akue ha'e hag̃ua ára mboyveguaite. Néi ñahasa. Tiempo futuro perfecto. Ára upeiguaite.
Este tiempo utiliza para su conjugación la partícula sufija atona ta. Desapuna ejemplos. Ñete vayurugua. Ha yaguareco guapu. Aje y ape. Se aguaputa. Yaipuruta. Partícula sufija taje ñandere. De reguaputa. Ha e oguaputa. Ankatu oputa peme paputa pegua. Ñe'ẽtéva tingua ñani che añaníta nde reñaníta ha'e oñaníta upéichante avei ikatu jaipuru ñe'ẽtéva juruguápe ha ñe'ẽtéva tĩguape jaipurúta ta he'i ñandéve partículas de número y persona ta ha'e hag̃ua ára upéiguaite. Forma negativa, ysãja mbotove. La conjugación en la forma negativa requiere del uso de partículas según la fonética del verbo. Así, con los verbos orales se usa el prefijo de y el sufijo i, en tanto que con los verbos nasales se usa el prefijo ne y el sufijo i. Cuando el verbo oral o nasal termina en la vocal i. El sufijo usado es ri. Acá tu ipona yeyesareko pona ko ave. Hei peisha. Techapuna. Ñete vayurugua. Yapo. Es de hacer. Ha ñamoto vetaramo katuya eta se da yapoi. De nere yapoi. Ha e do yapoi. Ñete batingua bekatuña huereko no he. Se nanohei. De nerenohei ha e nonohei. Ko'ápe jahecháta ñe'ẽtéva jupi che ndajupíri mba'e he'i ñandéve ikatu hag̃uáicha ñamosũsũ ysaja mbotovépe jarekova'erã en cuenta n de del guaraní ha he'i ñandéve opava'erã peteĩ vocal ípe térã katu ikatuái ja'e chupe opava'erã peteĩ pu'ae ípe ogueraha hag̃ua peteĩ ñe'ẽpe hetãĩ upeiguari ikatu hag̃uáicha hesakã porã ja'eséva ha he'i péicha che ndajupíri de nderejupíri ha'e ndojupíri katu papytapegua opyta peẽme pemosũsũmba hag̃ua. Forma interrogativa. Ysaja porandúva. Esta forma utiliza para su conjugación la partícula sufija átona pa. Techapyna. Ñe'ẽtéva jurugua jogua. Ha he'i péicha. Che ajoguápa. Ajoguápa che. Ikatu ja'e mokõi hendáicha. Nde rejoguápa. Rejoguápa nde. Ha'e ojoguápa. Ojoguápa ha'e. Nei katu jahecháta ñe'ẽtéva tinguapegua. Mbojy. Che ambojýpa. Ambojýpa che. Nde rembojýpa. Rembojýpa nde. Ha'e ombojýpa. Ombojýpa ha'e. He'i ñandéve ko'ápe. Mba'e rehepa jejesarekóta ha'e hag̃ua ñanemosũsũ ysaja porandu he'i ñandéve oguerahava'erãha partícula sufija ha'evahína pa. Ajépa. Ñe'ẽpe hetãĩ upeigua ha ogueraha pa. Guaraníme katuete oguerahava'erã ñe'ẽpe hetãĩ upeigua pa ha'e hag̃ua ysaja mbotove ha péicha. Néi péicha amohesakã ñandéve ñanembo'epy rehegua ko árape. Katu ñaporandúta ñaporandu semíva. Pévarã jaguerekóta ko pa'ũ. Katu naperekóiramo porandu
Mbo'epy rehegua apeve jeguerekóta ñanembo'epy rehegua. Upéicha avei ame peẽme heta aguyje che renduhaguérehe. Jejuecháta ambue mbo'epýpe. Japyta upéicha.